prepared for the rain. You will complain about rain. Read the water. Right, so let's read together 1 Philippians 1. Mense 1 vers 27, 28 en 29. Kom ons lees saam. Paulus skryf in Filippense hierdie brief, hy sê, aanleerlik gedra julle waardig, gedra julle waardig, waaraan? Die evangelie van Christus. Remember, if you're a child of God, if you have accepted Christ as your Savior, you are supposed to be an ambassador for Christ. Jy moet 'n ambassadeur vir Christus wees. So jy is veronderstel om te gedra volgens die evangelie. Sodat of ek kom en julle sien dat wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vas staan. Met ander woorde, wat beteken daai versie? Dit is wat is ek het net gevra, wat sê die definisie van integrity? When you do this, the correct thing, even if nobody's looking. Niemand kyk vir jou, maar jy maintain integriteit. Wat die Here Jesus van ons verwag. Een van siel, saamstry vir die geloof van die evangelie. Saamstry. In ander woorde, die evangelie is van Christus. Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Dis die evangelie. Die Ou Testament, kom ons kom net by 'n punt. You cannot leave the Old Testament and only focus on the New Testament. You cannot only focus on the Old Testament. The Bible is one. Dis een. Die Ou Testament voorspel die Nuwe Testament. En die Nuwe Testament verklaar en verduidelik die Ou Testament. Dis hoe dit werk. As jy my nie glo nie, dan begin jy, dan gaan lees jy Genesis 1, 2 en 3 en gaan lees Matteus 1, 2 en 3. And you will see, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And nothing makes it ontstaan, behalwe deur die Woord. En die Woord het vlees geword, en die Woord het ons kom woon. Dan lees jy Genesis 4, 5, 6, en go read Matthew 4, 5, 6, en dan sal jy sien, die Ou Testament en die Nuwe Testament talk to one another. Iemand sê vir my, ja, maar ek gaan nie meer daai kerk nie, want daai kerk lees nog die Ou Testament. Supposed to. Jesaja 53 is die senteraks van die Bybel. Dis waar Jesaja beskryf van Jesus. And for our transgressions, he was cast out. Jesaja 53 is die senterpunt van die hele Bybel. Psalm 103 vers 1, bless the Lord, O my soul. Psalm 103 vers 2, bless the Lord, O my soul. As jy die Bybel mooi gaan deel, die King James, dan is Psalm 103 vers 1 die einde van die eerste helfte en vers 2 die begin van die tweede helfte van die totale 66 boeke. Kan jy een deel van die Bybel uitlees? Want dit vertaal, en dis wat moet gebeur in die nuwe wêreldorde. Want die nuwe Bybel is to remove Jesus out of the world. The moment you remove Jesus, then any religion can follow any religion. And there is no more Savior. By one man, we are saved. By one man, and his name is Jesus. Vers 28. En dat julle in geen opsig, hoor hoe mooi is die, dat julle in geen opsig laat afskrik deur die teenstanders. Are you afraid for your faith? As jy saam met die manne gaan bietjie uithak vanaand, dan praat ons die manne se taal. Ja. Maar as ons saam ander ouens gaan wat nou nie daai taal praat nie, dan praat ons hulle taal. Die Here sê, is 'n wit gepleisterde graf, binnekant is die vol grims. You have to speak this one with that one. Jy kan nie. En dit is baie moeilik in hierdie wêreld, want if you give your heart, if you give your life to Christ, the first thing you're going to lose is your family. Jy gaan jou familie verloor, die wêreldse familie, en dan gaan jy al jou vriende verloor. Jy gaan you're going to keep 1 or 2 friends maybe. Jy gaan niemand hou nie. As jy nou by my gaan kom met jou botteltjie, dan gaan ek vir jou vra, jy is welkom, maar los jou botteltjie daar buite kom 'n jaar. En dan heel moontlik gaan jy in jou botteltjie huis toe gaan. Jy gaan nie die botteltjie. I don't know. But that's me. Sien jy wat ek doen nie?
Maar ek kan nie you cannot serve two kings. Jesus says, you cannot serve two kings. Jy kan nie twee konings dien nie. Jy kan nie die wêreld dien en die wêreld van Christus nie. Jy kan nie. Daar is nie plek in die hemel. There's no space in heaven for anything that is not holy. Holy, Jesus says, I am holy, be ye holy. Nee, ek nie, die woord gaan lees. Ons beleef 'n bietjie tyd aan hierdie sin. Dan sê hy vers 28. En dat julle in geen opsig laat afskrik deur hoe is die teestanders? Die Satan en die wêreld and everybody else that follows world order. Dit is die teestanders. En Christene. Ekskuus, nie en Christene, ek sê weer en Christene. Want nie almal glo dieselfde ding nie. Die Bybel is baie duidelik op baie onderwerpe. Maar as gevolg van die liefde kan ons seker goed toelaat. Die Bybel sê nee. Nooit as jy dinge toelaat in die Bybel that God says is abomination in my eyes, dan is jou liefde vir die mens groter as die liefde vir God en God is going to spue out. Hy sê vir ons in Openbaring, as jy nou warm is dit beter as om koud of warm te wees, want jy gaan jou uitspoeg. Jou uitspoeg as jy nou warm is, sê die Here. Dit is wel 'n bewys van verderf, maar vir julle van redding en dit van God. Dis die redding wat ons soek. En wie is ons redder? Jesus the Christ. Daar is niemand, daar sal nooit weer 'n Jesus wees nie, want hy is die Alfa en die Omega. Vers 29, omdat dit aan julle terwille van Christus genadelik gegee is. Terwille van Christus. Ek en hy praat in die week oor iets. We have all sinned. The Bible says, we have all sinned. Allemaal gesondig. En ons kom kort aan die heiligheid van die Here. We have all sinned, that it comes short of the glory of God. Maar as jy iets gedoen het, maak nie saak wat dit is nie. En jy het Christus aangeneem, dan moet jy dit wat jy gedoen het stop. Dan moet jy dit stop. Dan gaan jy dit nie weer nie. As jy gehou het van skinder, dan moet jy ophou skinder. As jy al van gehou het om 'n sekretaresse deur die badkamer se sleutelgat af te loer, dan moet jy ophou daarmee. If you use substances, then you have to stop with that. Hy wys my 'n video van 'n man wat vol tattoos is. Wie van julle het tattoos? Steek op jou hande. Hoe het tattoos? Ek gaan altyd op welke one. You done it. But now is with Christ. Ek kan nie weer eens verkeerd nie. Wow, man, die jonkes, kom ons maak 'n prentjie. But now is with Christ. The Bible says, thou shalt not do this. Het gestop. Kan hom nie afval nie. Ja, kan hierdie jou kapie vat en slice. You do that. I'm not going to do it again. Verstaan ons wat die Here sê. Hy sê dan, want hy sê vers 29, Filippense 1, hy sê, omdat dit aan julle terwille van Christus genadelik gegee is. Jy kan nie jou eie verlossing bewerk nie. You cannot save yourself. You cannot. Om nie elkeen hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Wat beteken dit? Maar ook vir hom te ly. Dit is maar moeilik as ek iets like om te los, hè. If I love something so much to do, and you stop doing it. Dis moeilik. Ek het nie altyd so geleef nie. Ek was mal met gym. Ek het gelaik van sport. Sport by my was like an addiction. And God talked to me. En hy sê vir my, maar ek luister nie. Ek speel rugby, ek speel cricket, ek doen aerobics. Ja, ek kan aerobics doen. Ek doen 2. Ja, ek is instructor, ek het 'n kwalifikasie. En ek speel squash en ek randkort marathon en ek ry fiets en ek doen al daai goeders. And God talked to me, he said, you're neglecting me. Maar ek steur my nie daar nie. Die Here sê, ek kan dit doen, hy gee my krag, en te skeer in my kyk se spier. Skeer hom in 3 stukke. Op 'n squashbaan. My right calf, 3 pieces.
staan ek daar so, ek soos 'n perd wat gevoel op die altaar, so ek kan nie walk. Ek het so gespring met die een been tot by die bankie en ek het dit mekaar gemaak. En weet jy hoe voel dit as 'n kuitspier in 3 stukke is? Trek so. En ek het so 'n Opel Long Cassidy tot by my kar en ek het in die kar en ek ry huis. Ek kom by die huis en ons bly net op 'n verdieping huis. Ek is uit en ek het so ingespring, sy is by die werk. En ek sê daar en ek sê, ek moet maandag, this is Tuesday, next Monday I'm going to work in Durban. En die kuit is, hy staan 3 sulke knoppe. En ek spring met een been so op, aan die handrails, aan die trappe. My kantoor was oor. En ek sit daar met 'n seer. Ek kan not explain it. Die seer, ons mans is baie met praat. Ons mans kan nie baie vat, ons is sissies. Vrouens kan baie vat, men en hulle is sissies. Dan sit ek daar bo en ek sê, Here, wat gaan ek maak? Ek na my dokter toe, die spier is af, is 3 stukke so getrek. En ek vat olie. And I take some anointing oil. I took this, en ek het so op my hand gesit. Ek is alleen by die huis, there's nobody. And I put the anointing oil on my hand and I did this. En ek sit so, en ek het so seer, ek kan not even touch my leg. En ek het so saggies so gevat en ek sit nou so, but I prayed for my own leg. And while I was praying, voel ek, my vel maak so, die vlees maak so. Now you are welcome to come and check my leg now. Daai maandag, ek later, was in Durban. I drove to the airport, I flew there and I worked. No doctor, no Benares, no knife. God healed my leg. And that's when I stopped. But you can still see the injury. You can see it. But I stopped the addiction of being sport fanatic. Ek weet nie eens vandag wie is die Springbok-kaptein van die rugbyspan. I'm not interested in him. I'm interested in the word of God. Hy het my gestop in my. I said to you, are going to talk about your journey with Christ. Journey with Christ. Ek sê weer, ek lees weer vir die versie 29, Filippense 1. Omdat dit aan julle vir ter wille van Christus. It's about Christ. Our lives, our journey should be because of Christ. Genade gegee is om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te lei. Dit lekker om iets te los wat jy like. It's nice to leave something that ek praat met jou vrou skei nie, ek praat van something that involves your life and changes the person in you. No, it's not easy. It's not easy. Die reis wat ons vat in ons lewens, the journey we take, will have two outcomes. It will either be with Christ or without Christ. Ek het baie begrafnisse in my lewe al gedoen, weet nie. Bad people don't die. It's only good people who die. Maar as jy hier staan en jy moet iemand begrafnis doen, the whole family expects you to say, wow, this was a good man. It's nie waar nie. The journey of your life will have two outcomes. You will either be with Jesus or you will not be with Jesus. That's why I'm following. And what you do now in this life, in hierdie leeftyd, what you do in the physical will impact on the spiritual. Dit wat jy in die vlees doen, gaan die geestelike lewe affekteer. En dit wat jy in die gees doen, gaan die vleeslike. As a man thinketh in his heart, so is hy. Dit wat jy dink in jou hart, so gaan jy optree. Maar dit wat jy doen vleeslik, God sê, thou shalt not steal, thou shalt not. As jy dit vleeslik doen, dan het kan 'n impact on the spiritual. Dis nie net wat jy kan uit mekaar uithaal nie.
Maar voor die, dis hierdie mooi ding, maar voor die grondlegging van hierdie aarde, voor die grondlegging van hierdie aarde, het die Here Jesus al geweet van jou. He knew about you. Hy het geweet, there is going to be such a person. Hy het geweet. Maar dis wat ons maak met dit wat hy ons gee. 2 seuns sit op die straat ook. Hulle is harmless. They don't have a house down the street. The one brother says, well, I'm going to sit here till I die. And the other brother says, no, I'm going to do something with my life. En ek opgestaan en het iewers heen gegaan en ek begin 'n werkie soek en ek gewerk. 15 years later, he's a wealthy guy, het gaan goed met hom. Hy gaan soek sy broer, waar hy wel kry sy broer. Nog steeds op die straat. Dis wat ons maak en wat ons het. If Christ is part of it, it can only be a success, even if you're not rich. Daardie journey, en die journey wat ek jou wil noem is, a journey, a reis, waar Jesus deel van is. Ons is in hierdie wêreld, maar die Here Jesus sê ons is nie van hierdie wêreld. We are in this world, but we're not from this world. We can be different. We can have a different outcome. Everyone in this room, elkeen in hierdie kamer vandag, het 'n ministry. Everybody's got a ministry. Don't tell me no. Because Jesus said, go and make disciples of all men. Daar waar jy werk. You don't have to go and study by kweekskool vir 7 jaar. You don't have to. All you have to do is do what Jesus says. Follow the commandments. That's all you do. Then you'll be the light. And people will see that. Mense sal dit sien. Mense sal begin kyk. Miskien is jy 'n sanger, miskien speel jy gitaar. Maybe you go, none of these. Woensdag by die bidtier het ek gesê, we all have received some kind of gift. Een nou het 1 talent gekry, ander het meer talente and more. So what you do with the one, if you take the one, you go and put it in the ground. Dan sê die Here Jesus, vat daai een, gee hom vir die wat baie het. There's nobody that doesn't have something that you can shed the light of Christ. Ons het dit almal. Onthou net dit ook. God is pure. God is holy. Wat is rein? Wat is heilig? You never use the unholy to achieve his goal. Never. You never use something on the walls. Wat hy doen hy in opregtheid. If you have saved you from something, you will never use the thing that he saved you from to enhance your life. Never. Pas op wat jy besluit. Come on, let's be honest. To follow Christ, om Jesus te volg, vereis a lot of things that you have to leave behind. Dan begin jou lewe. Wie van julle is gered in die who have accepted Christ as your Savior? Anybody accepted Christ? How many things have you left behind of this world? Anything? Anything? And guess what? As you move, as jy beweeg met Christus, gaan jy nog goed agterlos. He's going to bring things. Hy gaan goed bring. Hy gaan goed bring. He'll show you this more. I want you to leave behind because you're not going to take it with you anyhow. Maar dit is nie goed vir jou lewe nie because it's going to steal you away. Ek het nog gepraat van hierdie punt af. We're stealing away. Stealing away. Wie van julle eet biltong? Jy like biltong, nee? Ja, ons verkoop ook party van ons verkoop biltong. Maar in elk geval, die goede wat in jou lewe, things that's in your life, will be like a guy that's eating a large piece of biltong with a knife. And as he carves it away, en op die einde van die dag is daar niks oor nie. Alles opgeëet.
Goede in jou lewe, what stands between your relationship with God and yourself will carve away the relationship. Moet dit nooit vergeet. So there's a lot of things we have to lay aside. A lot of things that we have to count to 10 maybe, or 100 before you decide to do something. There's a lot of things, daar's baie dinge wat ons moet in ons huise besluit, wat gaan ons toelaat of nie. Hoeveel mans is hier so vandag? Is jy die hoof van jou huis? Of is jy 'n bang man wat luister vir jou vrou? Jy kan maar bang wees, okay. Here sê met jou vrou lief hê. Jou lief hê. Soos die Here Jesus sy bruid lief hê. En dan sê hy, die vrou is met daarin liefde reflekteer. Ons baie goeders wat ons as hoofde van die huis moet mooi bestuur, volgens die woord van die Here. Volgens die woord van die Here. Weet wat ons moet los, goed dat ons moet verander, soos die Here wil hê. Vele oumas, wat 'n voorbeeld is jy vir jou kleinkind? Die van julle se kinders sal sê, ja, maar toe jy jong was, toe jy dit al gedoen. You did this, now you tell me I cannot do this, huh? Ja, ek nie vir my sê, so die jongen van die sit, so gou vir die ma sê, nee, jy het dit gedoen, maar nou nog, ek het dit nie, hoekom nie? Want ek het die geld betaal, en dit het my seer gemaak, en ek wil nie, jy moet seer kry. My ouma het gesê, as jy wil val dan. Is nie baie goeie stelling nie. As jy beluister hoe jy voel. But we as Christians need to tell people of the love of Christ. And tell them about the world. And the devil is out to kill you, to destroy you. Nou, baie opofferings wat ons moet maak. Baie opofferings wat ons moet maak. Hoekom? Why? To achieve our end goal. What is the end goal? To be with Christ. Om by Jesus te wees. Ons bid vir die vrede van Jerusalem. Why? Because the Bible says we have to pray. You pray for the fights that's going on. You pray for the Jewish people, but I also pray for the guys on the other side of the line. Wat weet jy wat? There will never be peace. Because Jesus is the Prince of Peace. And if you don't have Jesus, you won't have peace. En nie wil net Jesus nie. Hierdie ou sê die kant en nou daar kan hulle skiet mekaar, maar is eintlik aan dieselfde kant. Because they don't have Christ. As ek in die nuus so kyk and I see all these little kids and the father's running with his boy that's been blown to pieces, my heart breaks. Why? Why? Dis hartseer. Die hele wêreld is teen mekaar. Why? Where in the Bible does Jesus tell you to bombard children? No way. You verstaan. So dan zullen we het afleggen. But there won't be peace. Although we pray for peace. Because Jesus is not in the story. He's not the chairperson. Hy is nie die bemiddelaar nie. Men cannot be. Wat moet gebeur? In your journey of your life, what's supposed to happen? Wat moet gebeur? You have to actually advance the kingdom of Christ. Jy moet die koninkryk van die Here Jesus, hy het gesê, gaan uit en maak disippels van alle nasies. Jy moet sy evangelie saam met jou dra. Jy moet sy evangelie saam met jou dra en dit uitbrei. Dis wat hy vir jou sê. Maar jy het ook 'n internal journey. Wel, binne in jou. Die van julle het al gesê, Here, hoekom ek? Why me, Lord? Kom wees eerlik. Sal iets gaan met jou, something happens in life, iets gaan verkeerd in jou lewe, dan sê jy, ag, gaan weer ek. Here, is alweer ek. Here, hoekom is ek daai pot slaan? Hoekom het die kar om agter in my geslaan? Why me? Hoekom sit ek waar ek sit? Maar nie iemand anders nie. So jy het ook 'n internal journey, jy het ook hier binne. Wat should happen? Die ken ons die ou sê, dat die mechanic se kar is stukken, maar sy kliënt se kar is maar. You gotta fix your internal first, own stuff.
You've got to love the Lord your God with all your heart, soul and mind. Met alles. Met ander woorde, as jy enigheid van die ander 9 commandments nie gehoorsaam as you breach the first command. Verstaan jy dit? You've got to love the Lord your God. Jesus het nie aan die kruis gesterf net vir sekere mense nie. He didn't die only for the Jews or for whoever. He died for those who accept him. Hulle het hom gevra, hier is jou familie, toe sê, weet jy wie is my familie? My family are those who do the will of my Father. Dis my familie. Nie my bloedfamilie nie, my geestelike familie. So daar is hy indirect en direct journey vir jou vanoggend. Die directe journey moet ons lees. My directe situasie where I find myself in my relationship with God will immediately have an indirect, hy sal 'n indirekte invloed hê op hoe ek daar buite gaan werk en te kere gaan. Ek gaan werk by 'n plek. Ek kan net oor my lewe praat, jy kan oor jou lewe praat. En ek ontmoet die mense die eerste keer. 5 dae by site. Die derde dag te sê die vroukie vir my, ek wil iets vra. Oh, well, fine, I'm here to help you, working. Sy sê nie, ek kan nothing to do with work. Sê, wat is dit? Sy sê, ek sal jy by my huis toe kom vir my kind kom bid. Sal jy? We never talked about that. Maar jy moet baie versigtig wees. Jy sê ons, jy moet nie die Here Jesus in iemand se keel afdruk nie. Jy moet dit besop, jy moet be careful of that. Ek sê met die grootste liefde sal. Wanneer jy hier te kom, nie voor jy ry, want jy gaan Vrydag weg. En Teva, tell me your story, guys. Nee, sê jy dan, man, en die siekjes die jy maar uit. So ek sal het doen. Dus maak 'n afspraak, maar sê vir as 'n voorwaarde. Jou man moet ook al wees. Kom jy na jou huis toe nie? That is not all. I don't need that. En dan my my vrou daar was, met my hulle aankou. Dis geen probleem. So gaan die onderraad, go to the house. Daar's 'n man en sommer 'n ander jong man ook, en die seentjie. 3 years later, she's still following Jesus. In a man, in a kid. And all those things of Ritalin and all these things that the child used to drink every night is gone. No more medicine. Die Here het hulle aangeraak. Die Here het hulle aangeraak. Want 'n mamma was bereid om te sê, I will change. Mense vertel my 'n storie. They were orphans, sy en haar man. And they were both, sy het by haar ouma gebly, ek vertel vir my vrou. Sy het by haar ouma gebly tot she was 9, because die ouma het haar gaan haal. And then ouma died. En sy is op die straat. Op 9 jaar. She's on the street. She nowhere to go. Abused, misused, addicted. Die verhaal. That's the story. And then she ended up with een van haar oom. Where she lived. Tried to finish school. But she endured. Nowhere was Jesus part of her life. En dan kom jy op 'n plek waar 'n vrou voor jou sit, wat vir jou vra, sal jy vir my bid? Wat jy gaan doen? Sê nee, ek kan nie bid nie. Wie van julle kan nie bid nie? I tell you why you cannot pray. Because you don't want to pray. Problem is with you. The Holy Spirit will always walk with you. The Holy Spirit will pray through you. Wat het hy vir Moses gesê? Moses sê, have a close speech. He said, I'll give you somebody. Now Jesus left the Holy Spirit to be our comforter. Jy moet nie 'n verskoning maak. Kan nie. And I'm not doing the journey that God gave me. And 3 years later, I'm there Monday again at the same place. At the same place. In the meantime, the owner of the company came and sat with me and said, ek wil my history met jou vertel. And he tells me how God saved his life when he was on a boating accident. Dis die Here werk. Are you willing
Hier is die vraag wat ek volgens vir jou het. Are you willing to make Jesus part of the journey of your life? So yes, then you will say, I will follow Jesus. Because we need to follow him. He will not follow us. He's God. We are not God. Is jy bereid om Jesus te volg? Sal jy hom deel maak van jou lewe? Jy sal weet. So jy gaan 'n internal fight hê with yourself. And in that you are going to have an external fight. You are going to have a direct fight with your own self. And indirect. As mense na my toe kom met 'n business proposal that I know is not from God, I will kindly show you a way. Of weet ek kan miljoene rande maak. I won't take it. Because God, He says, I don't want your money of whoredoms. God says, I don't want your dark money. Gaan lees jou Bybel. As jy die lotto wen, ons is besig om 'n nuwe kerk te bou. Hoe die Here ook al wil. En jy die lotto wen, jy sê my skipper gaan daai kerk vir jou bou, dan sê ek nee, dankie. I don't want your money. Dan bly ek maar net hier so op hierdie ou asfalt kerk. But I'm not going to build it with your dark money. En die Here sê nee. God says. Not me. God says. Filippense 1 vers 25. Bevordering en blydskap in die geloof. Wie van julle is vol en be honest with yourself? Who of you have the joy of the Lord? Wie van julle het die vreugde van die Here in jou lewe? Wees eerlik met jouself. Een. Do you have the joy of the Lord? Does anybody else have the joy of the Lord in your life? You don't have the joy of the Lord, dit is 'n probleem. Ek praat van happiness nie, ek praat van joy. Joy, vreugde. Vreugde in my lewe vir Christus. Read Philippians 1 verse 25 and English says, progress and joy in the faith. Are you baptized? Have you accepted Christ? Are you following Christ? Dis is waaroor dit gaan. This whole world is a mess. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. Want hierdie is nie ons vaste lot nie. There is coming a day. We will leave this place. Ons kyk gou na internal journey. Are you working towards a life where you are sanctified? Van heiligmaking? Kyk na jou, ek weet nie. Kyk na jou eie lewe. Is jy besig met heiligmaking in jou lewe? What music do you listen to? What movies do you watch? Who do you associate with? Where do you go? Is jy besig met dit? Are you? Of is jy besig met iets anders? Help nie kom sit Sondag hier. Maar die volgende 6 dae gaan maak jy rug nie. Why would you sanctify yourself? What is the answer? Wat is die antwoord? Hoekom sal jy self heilig maak om toepas? The answer is very simple. To be more like Christ. We cannot be Christ, never. But to be more like Christ. Dit beteken to follow him, to obey his commandments. To obey his commandments. Hoe lyk jou pad vanoggend? Hoe lyk jou pad vanoggend? Jy sal weet. Jy sal weet. You will know. Guess who else will know? Raai wie anders te gaan weet? Here Jesus gaan weet. He will know. He will know. Let me ask you another question. How mature are you in Christ? Hoe volwasse is jy in Christus? Hoe volwasse is jy in Christus? As jy een keer nie so 'n ding gehad, so worship. Toe kom jy 'n jong man in met lang hare en tattoos. Ja, dit was anderste. Ek het nog nie die banke gehad nie.
When we started this church, it was like a living room. It was baie sitkamerstelle hier, en everybody could sit lekker en sleep. Toe sê een van die ouens wat gekom het ook daar, hoe laat jy daai ou toe? How do you allow this guy in here? I said, why? He says, look at him. Kyk sy hare. And look at the tattoos. En ek het hierdie ou so gekyk. Sê, kom ek hier stap met tattoo. So, gaan staan dit daar voor. You answer one question, I'll tell you why I allow this guy here, but I'm not going to tell you, you're going to answer the question yourself. Waar was Jesus besig om te werk? If you were looking for Christ, where did you find Christ in the Bible? You found him with broken people. You found him with the sick people, with the dead, with the lame. Dis waar jy omgekyk. So daar iemand instap wat nie volgens jou kwalifikasie kwalifiseer nie. My vraag vir jou is, kwalifiseer jy volgens Christus se kwalifikasie? Hy het sy kar geklim en gery, want hy het nie daarvan gehou nie. Because he could not sit next to a man that's full of pictures and long hair. But I think the Holy Spirit will live in such a person. That's what I mean, if you accept Christ. Dis die verskil. Die boodskap van die Here Jesus is vir almal. It's not for a selected few. But once you have chosen him, he says you are a peculiar people. Jy is 'n uitverkorene mens vir die blood of Christ. You know, in the Bible is a book, Bible book with the name of Jude. Jy al gehoor? Because jy al gesien. Hy sê om kragtig te stry vir die geloof. Kragtig te stry vir die geloof. Wat die eenmaal met deur die heiliges oorgelewer is. I just told you, you have a ministry. If you have accepted Christ, and you are saved by the blood, if you are baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, you have a ministry. En raai wat? Al het jy nog nie Christus aangeneem nie, en as jy nog nie gedoop nie, het die Here jou geskep, hy het jou wonderfully and fearfully made in his image to go and take your ministry and do something with it. But the starting point is Christ. Nie mense op die jare wat jy ministry het. Hoe lyk dit jy voor? Voel jy gemaklik? Voel jy gemaklik? Are you at ease? If you are at ease, you're genuine worried. Maar die Christenskap wat ons moet volg, kan jy nooit. The moment you get at ease of being a ambassador of Christ, it is a danger that you become lukewarm. Jy sal nou warm word. Jy kan nie gemaklik wees. Jesus was radical. Radical. Nou bedoel ek nie, jy moet gaan plek aan die brandsteek en klippe gooi nie. That's not radical. He was radical for Father, glorify your name, but also glorify my name, Jesus said. Filippense 2, vers 15. Sodat julle onberispelik. Wat is onberispelik? No God, nothing wrong. You follow Christ to the T. En opreg kan wees. Kinders van God. Die van julle maas hou van 'n stout kind. Sien nou ek sit baie mooi daarso. Ek weet hoekom. Sy maat het gesê, jy gaan nie wees soos na Sondag nie, nou sit jy stil. Jy luister. En ek sien maas trots op. 9 jaar oud. Die Bybel sê, buig die oorbied en wil iets tot die jong. Julle ouer boere is moeilik om te buig. Tyd van julle wil eers nie wees nie, my pa het gesê, kom saam, jy het turkie, but maybe it's like that. So dat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek, te midde, hoor is het, van 'n krom en verdraaide geslag. You are in this world, but you're not from this world. That you are blameless and harmless, the sons of God.
without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation. Philippians 2:15. Nie my storie nie, ek het nie 'n storie nie. So nou nie nagmaal gebruik. Ek gaan Michael vra en ek gaan vir Antie vra. Die mense die nou, as jy nagmaal kry, onthou, sal hulle dit teer. When you get to communion, I want you to ask yourself, what does my journey with Christ look like? Dis daar ietsie vanoggend wat ek moet sê, Here, help my. Help him, net een ding, as hy niks is nie, which I doubt. It's impossible. So een dingetje is, one thing that is still in a pothole in your life between your relationship with Christ. Vra hom volgens, jy sal weet, to help you to overcome that. For God is almighty, He can do anything, He can do everything, He can do it all. Want ons lees in Lucas, in the book of Luke, this chapter 22. Lees, they say, He is the bread of life. Hy is die brood van die lewe. And He paid with His life, with His blood, for the remittance of our sin, vir ons sondes, die bloed van die Jesus, wat ons Messias is. Oor 'n week of 2 is dit Paasfees. Die bloed van die lam was die sonde skoon, was jou lewe skoon. Iemand sê vir my, jy wil sy seuns laat doop. Groot doop, ek sê ons doen dit. Maar ek gaan dit nie doen omdat jy het sê nie. Daai kind na my toe kom en sê doop my, want die Here Jesus het vir my gesê, staan, I'll baptize him. No. But not because it's your instruction. As daai kind kom en sê, doop my asseblief, because the Holy Spirit spoke to me in my heart, I'll baptize him. Maak nie saak wanneer waar nie man word, ander dag hulle nie damme gedoop. I'll baptize him. But not because you said so. Must be, it moet oortuigend wees by the Holy Spirit, so that in Christ I'm a new creation. Nie om op my paas gesê het nie. So that we can accept Christ properly as it's supposed to be. Jy het jou broodjie gekry, jou wijntjie gekry, is die regte wyn, is net sap hoor, sal nie getrek raak nie. Ek sal nooit vergeet, ek het dit al vertel, die jong man aan die Here toe gelei, na 2-3 ure, en hy het never in his life been in church, en hy het nooit in sy lewe die sondag op en nagmaal gebruik nie. Ek het so ons die gasies so, en sê vir my, oom, ek weet nie wat om te doen, ek sê, staan net hier so, staan net nevens my, ek sal nie wys. Nou die man wat bedien het, het die broodjie en aan die broodjie, nou staan al die grasie, en hy sê, oom, wat moet ek doen, en ek sê, wacht, ek sal nie wys. En toe die ou sê, ok, vat die wyn, toe sê hy vir my, cheers. Alright. And I will always remember that. But that guy gave his life to Christ. It's more than 10 years ago. And he's still following Christ. As ek sy foto sien, ek sê, daar's 'n cheers. I will always remember, but that weekend God changed him. Why? Because he was willing to be changed. En as hy, ek kan baie bring met hom, maar as, when he has trouble, he will contact me and say, Skip, help my. Ek het hierdie probleem, ek en my vrou, ek en daai, hierdie oudende, en ek het toon. Ons praat. Let's go to Jesus and see what is. Alright, so as you break it, God says, I am the bread of life. As jy hierdie brood neem, jy wil nie daar kerkie, nie daar kerkie. Alright, so breek jy broodjie, deel met iemand, so you can share with one. You can pray with one another. You can deal with your family. God says in your heart, go to somebody and share. Do that, be obedient. Alright, so you vat jy broodjie, deel met mekaar, sê, oh, it's not instruction. You do what God puts in your heart. Don't share it. Don't be shy.
Deel dit. I am the bread of life, Jesus says. If you are shy for me, as jy vir my skaam is, dan sal ek vir die Vader vir jou skaam wees, sê Jesus. Remember the glass for the remittance of sin. Jesus says, do this as often, but for in remembrance of me. Ter nagedagtenis van my, sê Jesus. Hy het aan die kruis die prys betaal vir my en jou sonde. He paid. We cannot. We do not have that authority. We are not able to. We will be. So as jy die glasie vat, be thankful. All the remittances. En as ek vra jou weer, what is the journey of your life? If there's something that is creating an obstacle, a roadblock in your verhouding met die Here Jesus, ask him now. Vra hom nou to remove that. Miskien is dit jou meer, miskien word jy gou kwaad. Jy sal nie, ek weet nie. Jy sal nie. Amen. Met hierdie gebed. Nou hierdie gebed, you all say you have accepted Christ. Amen. Gaan hierdie gebed deurwerk. Here is something. Ek gaan nie vir jou sê, as jy wil kan jy voor kom staan, wat ek vir jou. Jy gaan nie agteroor val nie, want dit doen nie die goed is. Right? Ons val op ons knieë voor die Here, ons val nie agteroor. As mense in die Bybel wat agteroor geval het, Eli het agteroor geval, gebreek is sy nek. Dan het agteroor van sy perd geval, sy dood. You don't fall back, you fall forward if you want. On your knees, and you pray and you worship the living God. That's what we need. You don't fall back. Maar as jy hier voor kom staan en sê, bid vir my, I'll do that for you. Otherwise, you can just sit there where you are. En jy hoef nie eers jou hand op te steek nie, because it's between you and God, not between me and you. I'm going to messenger. Alles wat Jesus doen. As jy voel, as ek iets hier voorhou, en jy voel as jy wil net so maak, ek gaan nie vir jou kyk nie. We just say, Jesus, that's me, help me. I confess today that I have rebelled and have sinned against you many times, God. As jy voel as jy, moet jy met die Here sê, Lord, that is me, help me. Dis jou saak. God, I'm truly sorry for the rebellion. God, help me now to turn away. Help me now to turn away from the things that offend you. Help me here and now. Help me now to draai weg. Let me turn away from those things that offend you, God. Wat het ook al is, help my, wys my, Here. God, I ask for your forgiveness. Here ek vra, vergewe my vir vandag hier, vir daai dinge, wat ek help me, come and wash me. David says in Psalm 51, come and purge me afresh and new, with new hyssop. Here, kom was my. Father God, thank you. Thank you, Father God, for sending your Son Jesus to come and wash away with his blood the consequences of my sin. Kom was weg, Here, die nagevolge van my sonde. My sin of the past, of the present, and anything in the future, and jy sal my guidance wees, Jesus. Thank you, Jesus, my Savior, for your sacrifice on the cross. Please enter into my life by your Holy Spirit. Please help me to be the person that you want me to be. Amen. Mag dit so wees dat die Here, the living God,
vanoggend iets vir jou gegee het. Ek weet, die woord van die Here kom nooit weer agter. Amen. Partykeer vat dit 20 jaar. Amen. God is not a coward. God is not a liar. God is not afraid. Jy kan besluit of jy met hom wil stap, of jy deur die woestyn wil stap en hom someone else meet. You decide. Because you can try to run away from God. You can try, but you cannot outrun God. Because jy die vis, hy het gedraai. En hy kon nie raak. So jy gelukkig nie raak. Vang die seën van die Here en dan gaan jy in vrede voel. And remember, peace can only be found by Jesus Christ. He's the way, He's the truth, He's life. 1 Thessalonians 5 vers 23. And God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming